அதே நேரம் கிளிநொச்சி மற்றும் பகுதிகளில் இருக்கிற 360க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களை யாழ்ப்பாணத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறார்கள். அந்த ஆசிரியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இப்போது இந்த குறைந்த பெறுபவர்களுடைய கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, வவுனியா, மன்னார் போன்ற மாவட்டங்களில் அடிப்படை உரிமை அந்த குழந்தைகளுக்கு ஆசிரியர்கள் இல்லாத ஒரு நிலைமையை உங்களுடைய ஆளுநர் வேதநாயகன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමිය දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. මගේ දෙවැනි අතුරු ප්‍රශ්නය අපේ ගරු අර්චන මන්ත්‍රීතුමා අසනවා. ගරු අර්චන මන්ත්‍රීතුමා. கௌரவ பிரைம் மினிஸ்டர் அவர்களே, ஒரு குழந்தையினுடைய அடிப்படை தேவை என்பது கல்வி. கிட்டத்தட்ட கிளிநொச்சி இருக்கிற 25 மாவட்டங்களில் கிளிநொச்சி மாவட்டம் அதிகுறைந்த பெறுபவர்களுடைய மாவட்டமாக இருக்கிறது. வடமாகாணத்தை எடுத்து பொறுத்த வரைக்கும் யாழ்ப்பாணம் தவிர்த்து மித்த 4 மாவட்டங்களுக்கும் ஆசிரியர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தால் வந்து போகிறார்கள். அண்மையில் உங்களுடைய ஆளுநரால் அவசிய தேவை கருதி இடமாற்றம் 190 ஆசிரியர்களுக்கு கிளிநொச்சியில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதே நேரத்தில் அதை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு தற்சமயம் நிப்பாட்டி இருக்கிறது. அதே நேரம் கிளிநொச்சி மற்றும் பகுதிகளில் இருக்கிற 360க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களை யாழ்ப்பாணத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறார்கள். அந்த ஆசிரியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். இப்போது இந்த குறைந்த பெறுபவர்களுடைய கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, வவுனியா, மன்னார் போன்ற மாவட்டங்களில் அடிப்படை உரிமை அந்த குழந்தைகளுக்கு ஆசிரியர்கள் இல்லாத ஒரு நிலைமையை உங்களுடைய ஆளுநர் வேதநாயகன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். அது தொடர்பாக கல்வி அமைச்சர் ஏதாவது எங்களுக்கு தகவலை தெரிவிக்க முடியுமான்னு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමිය. historical underdevelopment of one ගරු කතානායකතුමනි, අපේ මාරු කිරීම් නිකන් එහෙම හිතුමතයට අපි සිද්ධ කරන්නේ නැහැ ගරු කතානායකතුමනි. ඒක ක්‍රමවේදයක් අනුව සිද්ධ වෙන්නේ. අපි දන්නවා ඇත්ත වශයෙන්ම උතුරු පළාතේ ගුරු පුරාපාඩු ගණනාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කිලිනොච්චි, මන්නාරම, වවුනියා වගේ ප්‍රදේශවල, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවල මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඒ වෙනුවෙන් අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ වැඩ පිළිවෙල අපි යෝජනා ගණනාවක් සහ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවා. එකක් මේ අවුරුද්දේ ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඒක මැයි මාසේ විභාගේ පවත්වන්න අපි දින යොදවලා තියෙනවා. ඒ වගේම විද්‍යාපීඨ වලින් එළියට එන ගුරුවරුනුත් මේ අවුරුද්දේ අපි ස්ථානගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේ පුරාපාඩු තියෙන තැන් වලට අපි ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න තමා සැලසුම් කරන්නේ. එහෙම නවත්තලා තියෙනවා නම් ඒක ක්‍රියාත්මක කළ හැකි. ගරු කතානායකතුමනි, අපිත් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙතුමා කියන දේ හරි. සියලුම ගුරුවරුන් සියලුම කියන එක අසාධාරණ, බොහෝ පිරිස් උත්සාහ කරන්නේ යාපන දිස්ත්‍රික්කය තුල ඉන්න. එතකොට මේක යම්කිසි විදියකට සංස්කෘතියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ස්ථානගත කරනකොට හෝ මාරු කිරීම කරනකොට අර කැමැති තැනින් අයින් වෙන්න හෝ අහපව් ඒ තැනට යන්න උත්සාහ කරන එක. අපි මේක දිගින් දිගටම කියන්නේ මේක ඒ විදියට බෑ. අර ගුළු තුලනයක් සිදු වෙන විදියට තමයි අපි තීන්දුව තීරණ ගන්නෙ. ඒ තීන්දුව තීරණ නැවත අභියෝගයට පත් කරන්න එපා. ඒවා පිළිබඳ අපීල්ස් දෙන්න එපා. ඒ ස්ථානගත කරන විදියට ඒ ගුරු තුලනයට ප්‍රමුඛතාවය දීලා ඒවා බාර ගන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. ඕක යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කය තුලත් ගරු කතානායකතුමනි ටිකක් දුර පළාත් වලට ගියාම එහෙම නැත්නම් දූපත් වලට ගියාම නැවත වතාවක් ওই ප්‍රශ්නෙට අපි මුහුණ දෙනවා. ප්‍රශ්නාංක 9 ගරු ලාල් ප්‍රේමනාත් මහතා මුදල් ක්‍රම සම්පාදන සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට. ගරු කතානායකතුමනි, මම ප්‍රශ්න යොමු කරනවා. ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, පිළිතුරු ලබා දෙනවා. අයන්න එක පළවෙනි ප්‍රශ්නය යටතේ අහනවා අස්වැසුම් වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් ලබා දී ඇති අභියාචනා සහ විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් කොපමණද කියලා. එතකොට අභියාචනා විදියට 61964ක් ලබා දීලා තියෙනවා. විරෝධතා විදියට 6295ක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊපස්සේ ප්‍රශ්න